Ukutsho kwemiphumela yebanga le-12 kutsho ukuthoma kwesinye isigaba sepilo ebafundini. Njengombana kuzokuba nabafundi abathatha isiqundo sokuragela phambili ngemfundo zabo, bakhona esele bafunyene incwadi ezibaphendulako ezivela emazikweni aphezulu wenkolo. Kuthi kunjalo kunalabo abathe ngemva kokufunyana imiphumela yabo bakhona balumba amano wengomso labo. Abanye babo bazokuba bongazimbi bokugalajwa zinkolo zamala, abanye zindawo zokuhlala. Kwaba kuhle kangangani ukuhlanganiswa zendaba kodwa ku-SABC lihaye ne-SABC Plus. Ngingubranko Nkambulo komloyisana kwaBhoholo lotshani Sibuya Nenyanda. Inkolo ezingasisemthethweni sezavama ukuzenzela elizweni lekhethu. Abantu bavula inkolo bebazihlolise basazi bona abanalemuko namaphepha afaneleko wokuphatha nokufundisa abantu. Kuvamileke ukuthi kwenziwa amahlaya enkundleni zokuthintana ngalokhu. Ngesinye isikhathi ke kuba nomunye othi wahlolisa esikolweni esithileko edrobheni. Wathi nakabuyako azokuthoma ngemfundo zakhe wathola sekusitolo sokulungisa inhluthu. Ufilimon Sikhosana ubuye Nenyanda. Ukuqeda Matric uthi ukuthoma kwesigaba esilandela kusomfundi. Abanye bakhetha ukuraga nemfundo bahlolise emazikweni efundo ephakemeko. Abanye bafuna imisebenzi kanti abanye bangena emkhakheni wezamabhizinisi. Sikata sibudisi kulabo abaraga nemfundo zabo njengobana kuzala kukhulu emazikweni efundo ephakemeko. Khulukhulu nangabe umntwana azange abikisa indawo namkha afake isibawo asesesikolweni. Sengilabo abazithembako nebazi kubonyana vele bebazokuphumelela abathumela imbozo ukufunda emazikweni efundo ephakemeko ngomnyaka opheleleko. Labo ikade balinda ukubona ukuthi baphumelele namkanjani sebathomile behla bayinyuka bafuna amakholeji nama-university angabahlolisa nangabe zisesekhona inkhala zokufunda. Ukuhlala kwenkhala zokufunda emazikweni efundo ephakemeko angaphasi kwakarhulumende kutsho ukuthi abanye abafundi bayozifumana sebangena esirhwebelweni sokugalajwa amakholeji angasisemthethweni. Kuthi kunjalo kunabafundi abazokufuna ukubuyekeza ukuhlola ezinye imfundo zabo abangakasiphasi kuhle ukwenzela bona bakhona ukuba nemphumela ezobafaka ema-university namkha benza imfundo ebevele bafuna ukuzenza. Ihlelweli libizwa ngokuthi upgrade. Zinengi inkolo ezijameleko ezinikela abafundi ithuba elifana naleli loku-upgrade. Ezinye zazo asisemthethweni. Omunye umfundi ovuma ukukhuluma nathi kodwa nababona angafodwa kungavezwe negama lakhe usitshele ngokwamehlekelako naka-upgrade. Sinrole January, then funu January lo month end ngena safunda funu January ngabo March nasekusondele ama exams, so then kwaqala kwavela isigeme sokuthi isikole lesi sika register, so bal raise le point lila students tshela i-headmaster igama ngeke mention, so tshela headmaster wathi basho hayi mistake sizoyilungisa abantu base DHET wala izinto zi right, isikole se registered right. Then came covid afika isikolo zavalwa so kumele sekusondela ama-exam esibhala ama-exam. Then and up until came the time whereby like ma restrictions sewaya lokulula, so nasibuyelako sekusondela ama-exam sibajaha ke manje sibhatalele inkulu fees ngoba sokole isikhathi singabhatali phela inkulu fees, bhatala inkulu fees bhala ama-exam right. Nakubhala ama-exam, so during ama-exam siyambuza futhi ba isikole sirejistiwe na uthi hayi i-covid ngiyo evimba izinto besingakahoba ukuthola isikhathi mara sizoyilungisa by the end of angaba sibekele isikhathi ngisakhumbula nedweni and kwenzeka sona ne like ama-students abamenze waba aware ukuthi isikolo sakhe asikho register, so sonke lesikhathi sifunda so asikho registered and yena akekho aware ukuthi isikole seba registered, also he claims. Hlangana nezinye inkolo ezingasisemthethweni ezivama ukugalaja abantu imali ngilezi esithwasisela ukuba bugadi. Lezi zinkolo ezingafuna okuningi lokho umuntu afuna ukuzihlolisa kizo. Ngonobangela wolokhu inkolo lezi ziyazi bona iningi labantu abafuna certificate abanalwazi elingako nazo zenkolweni. Kuyokuthina abasaralo izinkolo lezi kuthome indawo yokuhlala. Kuba kumbi khulu nangabe umfundi mutshe endaweni leyo abe akazi nomuntu ongamphihla isihloko amalangana bekube kula alunga khona ngiyakhe indawo.
omunye wabongazimbi naye osabe ukufodwa wakhombela nokuthi isijugulula iphimbo lakhe ngokusaba ukwahlulela uthi wazifumana eBeria ehlakweni eJohannesburg athi yokufuna indawo ngokusebenzisa iFacebook. Ngithola umbereke eJoburg, ngafuna indawo yokuhlala, ngayithola kuFacebook. Bangithumelela isithombe esiveza ikamera engilitholileko. Awa, ngizitshela ukuthi isilonge singasise Hillbrow ngoba intori engizizwa nge-Hillbrow bezithusa ukuthi akaphephi. So indawo yakhona beyiBeria. Awa kanti angazi ukuthi iBeria iduze neHillbrow. Okay, ngifike endaweni ngikhambe nemthwalo ami ngifikele khona. Mangifika lapha indawo akusinto bengicabanga. Indawo impeta khona ayikarisi. Ekamereni eli-1 ekose ngathana kulala mhlawumnye abantu abayi-2. Kulala abantu abanengikhulu. Kuhlangahlangene lapho kufakwe umbhede, kufakwe iharideni, kufakwe umbhede, kufakwe iharideni. Nihlangene lapho namadoda khona lapha ahlala khona lapho. So umama lo ebengikhuluma naye aphusha ukuthi ngibhadale irent. Ngizathi ngibonisana nomngane wami bhadala okunye nisakubona after. Awa ngoba nami sengirareke nemthwalo ngibhadale. Okay, ebusuku ngithe ngizama ukulala. Awa kulaleki. Kunamagundwane. Impete yalumela inensikizi. Kunamaphela. Amagundwane la aphuma ngaphasi ematrasini. Agijima phezu kwakho. Akulaleki. Ngabhalela kulala. Ungazimba uthi wabhadela imali inyanga yonke kodwa wabhawula kulala ilanga linye akhange bambuyisele imali yakhe. Ekseni mama khona wangisendela ama-voice note ukuthi yena imali akasayibuyisi. Ngoba nakhambile ukhambile. Awa ngathola la ngimphendule. Isikole sikasemthethweni akusikuthi ungasifumana namhlanje kusasa singasaba khona. Ezinye uyafunda umnyaka wonke bewuqede kuzakuthi ngemva kwalapho nasowufuna umsebenzi khona uthole bona lezi ziqaba kuphezona asisemthethweni. Umnyango wefundo ephakeme ukuthi abafundi abadosele inombolo yasimahla uqinisekisa bona isikolo sisemthethweni namkanjani. Inombolo ithi 0800 872 222. Ubuningi babafundi basuka endaweni ezikude nabeze ema-university nama-college. Lokho kwenza ukuthi nabangakabi nethudu lokuthola indawo abayatshelwe esikolo bazume eseduze. Balindileke abogalajani ithuba elinjengalelo beqele ababelethi abangakatsheji nabafundi babadlelezele imalabo esetshenzelwe budisi umntwana hlogo ubuyo nokuthi uyokuhlala kuphi. Sinonontutuzelo nje bethu ovela ehlanganweni emkhandlu oqale indawo ezihlala abantu i-National Property Practitioners Council. Sesinontutuzelo siyakwamukela ehlelweni Sibuya Nenyanda. Iyini i-NPPC isebenza ukwenzani? NPPC it's National Property Practitioners Council. Ungumbutho wemibutho edibene ne-properties. So we are an umbrella body for lo mibutho leyo. Apho ke ngokubazaza sithi inhloso yethu kukudibanisa lo mibutho sithi makunezinto ezinotokwenza ne-properties sibe nelizwi eli-1. Sisebenzisana kakhulu ne-PPRA, which is the authority or the regulatory body edilishana ne-properties from human settlements. So bona bayi-regulator, thina singumbutho wemibutho sisebenzisana kakhulu nabo. Bona they implement. Ngiyazwakala kusho ukuthi lesi sikhathi esikhuluma ngaso sokuvulwa kwenkolo nokuya kwabantwana ema-university kini sisho ukuthini kubonakala kwangathi kungiso isikhathi lapha kunesidingo esikhulu sabantwana abafuna indawo zokuhlala? Well, abantwana abafuna indawo zokuhlala abazuza kuthi abazodilishana nathi
but imibutho yethu efolisha under thina is there to assist. Ikakhulu the ones ezisebenzisana nama rent house. So bazokhona ke uya lapho bathethe nabo. Wo ngoba abezikini nina nifana nokuthi nibombikelwa bayanibikela nje ukuthi umsebenzi wabo ukhambe njani. Kuyenzeka ukuthi zibe khona inlilo ezivelako mhlawumbe emphakathini balile ngokuthi sifune indawo ku company enje sithola ukuthi indawo ayikho imali yethu idliwe noma akukabi ngendlela esivumelene ngayo. Kuyafika lokho kini? Kuyafika, but eyona ndawo bafaneke bakwazi ukutishana nabo indawo ekhona ukuthi izawuthatha amanyathelo ngaloko would be the PPRA. But thina i-members zethu, because we are governed by a code of conduct, we siyazi-encourage ukuthi zisebenzisane nabantu kahle. Of course there will always be abantu abaphuma emacaleni. Kuyenzeka ukuthi abantu abasebenza ngendawo babe registered ku authority bangabi registered kini njenge council. Thina wonke umuntu osebenza nathi, all the bodies ezifolisha under thina funeka zibe zi-registered kwi-council, funeka zibe nayo i-FFC. Ngisho isimo esinjengaleso utholakale ukuthi lo ekulilo ngayi mhlambe niyakwazi ukubona ukuthi hayi lo akasilo ilunga lethu ukuphendula umphakathi okungenzeka wona ungazwisisi ukuthi lo abafune kuye indawo usemthethweni noma akakho emthethweni. The authority that will be dealing with that would be the PPRA. I will go through the things that umuntu makazijonge before asdilishane ne-agent. Aha. Yes. Size kanjani umuntu kufanele abone ini ukuthi lo usemthethweni? Lo usemthethweni. Number one, onke amalungu arentisayo, onke amalungu ethu they must be registered under the authority. How are you going? Uzoyazi njani ukuthi lo muntu uregistered kwi-authority? FFC, which is a Fidelity Fund certificate. Mawusebenza nomuntu uthi hayi ndithengisa dinayo indawo yorenta ilapha, ngicela i-FFC number yakho. I-FFC number yakhe lo muntu izotsho ukuthi 2023 wala usovuma ke ukuthi okay. Mawuyithathile uzofuna kuyiconfirm because I can give you i-FFC number yomuntu owashona kudala. So funeka ufonele lapha yana i-PPRA bazotsho ukuthi ewe lo muntu uregistered. Secondly, mawufaka imali udeposita, faka imali funeka i-account yomuntu uyazi. Sufaka imali kwilento kwi-individual, faka kwi-company. The company must have a trust account. That trust account must be an interest-bearing account. Maybe omunye akanayo trust account but une business account, but make sure ukuthi izoba nelento. It must pay interest because must remember uzofaka imali yakho ye-deposit lapha yana masowuphuma and ungophulanga glass ungophulanga lutho imali yakho funeka uyithole back. Awuyitholi back ila 5,000 wayifakile uyithola back seyine interest. Uzoyazi njani manje ukuthi le account right? Before ufaka imali yakho double check with the bank ukuthi le account yomuntu right na i-business na. If it non-tutuzelo rental whatever, double check with PPRA. Ndikunikile I must give you ilent mandikubonise futhi ngithi nangu kundimlo i-FFC number yami. So zezo zinto lezo abantu amabaziqaphele sukufaka imali i-deposit yelanto yakho emntwini ongamazi. Sinontutuzelo sithokozile ukuthi ube nathi lapha ehlelweni. Thank you so much. Siragela phambili siphethe yona indaba yabafundi abayofuna indawo zokuhlala nendawo zokufunda. Sibuya Nenyanda. Sibuya Nenyanda ihlelo lakho lendaba ezisematheni
Ukuhlayelelwa mamaki afaneleko nokungafunyani isikhala sokufunda namkha indawo yokuhlala eduze kwesikolo esikhethwa mfundi kungaba ngezinye inzathu ezibangela umfundi nombelethi ukuzuma isikolo esiseduze. Zandileke iinkolo zangiqadi ezinemikhangiso emapaleni wendlela, emabodeni nemakhiweni nemabhorodweni wemikhangiso ezibiza abafundi abaphasileko kobana beze nganeno bazoqedelela ikhambo labo lokufunda. Kodwana zisemthethweni kangangani nangabe azisingaphasi kombuso? Sinesithekeli sethu baba uFani Ngoma ovela emnyangweni wezefundo ephakemeko netwasiso. Baba Ngoma, siyakumukela, siyathokoza ukufika kwakho ehlelweni Sibuya Nenyanda. Ngithokoza mina, ngibingelele kuwe, ngiphinde ngibukele nakubabukeli. Kwande kangangani emnyangweni ukuthi kufike inlilo zabafundi abathi sangena esikolweni esinje sisalindele imiphumela yethu nemali solo yaya amasolokohla? Unyaka nonyaka bayasuke bafike abafundi emnyango bazokhalaza ukuthi abanye babo uthola ukuthi babhalisile isikole, manje emva kwesikhathi bathola ukuthi hayi khona lesikolo asibhaliswanga ukuthi sibaphakele lemfundo esibaphakela zona. Abanye isikolo sibhalisiwe kodwa imfundo ebaphakela yona iyo engabhaliswanga. So kwenzeka kaningi. Singathi ukwanda kangaka kwalezi inkolo nanitholako kubangelwa yini? Kubangelwa ukuthi thina njengomnyango asinawo amandla nabasebenzi abaneleyo ukuthi bangahamba usuku nosuku indawo nendawo bahambe babuka ukuthi leyo sikolo sibhalisiwe noma asibhaliswanga. So labo bantu banokuthi ngoba babona ukuthi asikwazi ukubafikelela sibabone bonke ukuthi babhalisiwe noma babhalisanga, bazithathele nje amashansi banikezane ngemfundo kube ababhalisanga njengesikolo, mhlambe ngesinye isikhathi ababhalisanga leyo mfundo abayifundisayo. Abanye ke nendlala leyikhona mhlambe babona ithuba lokwenza imali ngempela. Bese ke nase siqala lapha kuhloliswa khona kuregister khona lezi inkolo, kuba njani, kwenziwani ngoba kutholakala ngesinye isikhathi uthola isikolo sinikelwe mhlambe iminyaka emibili kodwa ke sifundisa i-qualification yeminyaka emibili, ngemva kwalokho umuntu umethi uyabuyela isikolo sivaliwe. Noma eyaphambili mhlawumnye ngale qualification yakhe uthola ukuthi akukho lapha isebenza khona. Ngikuphi okusemthethweni kufanele kwenziwe ngokufakwa ngokusemthethweni kwesikolo ngaphasi komnyango? Isikolo kumele sibhalise njengesikole, phezu kwaloko sibhalise ama-qualification esiphisana ngawo or esiphakela abafundi ngama-qualification. So kwenzeka uthola ukuthi isikole noma i-college ibhalise ukuthi izophakela imfundo ethile, bayinikeze into ekuthiwa i-temporary registration license. Leyo uthola ukuthi ingasebenza mhlambe 12 months mhlambe 24 months. Abanye bayenza ke bafundise lokho, emva kwalokho after imvumo yabo iphelile basuke bahambe banyamalale, bangasaphinde bacele futhi ukuthi sibanikeze enye i-license. Kanti abanye banokuthi ngoba isikolo sibhalisiwe babhalise ama-qualification athile, emva kwesikhathi ke bangeze amanye ama-qualification abangawabhalisanga nathi. Izo lezi zinto ezenza ukuthi uthola ukuthi umfundi masekafundile bathi hawo akunandaba ufundile kodwa le qualification yakho ayirejistangwa ndawo, so ayaziwa. Ngaseka leso sikhathi uthola ukuthi umuntu usukile kulelo doroba or kuleso sifunda or kuleyo ndawo ayovula esinye isikolo kwenye indawo. Awuyiphenduleka kamnandi. Ngikuphi okungasiza umphakathi, ababelethi nabafundi ukuthi basibone ngani isikolo ukuthi sisemthethweni? Kumele bangene ku website yethu www.dhet.gov.za. Lapho ke bazothola i-register yezikolo ezibhalisiwe, ama-college okanye nezikolo eziphana ngemfundo ephakeme ezithiwa i-private higher institutions nama-college ke. Kuleyo list bangathola ukuthi leso sikolo sibhalisiwe noma sibhaliswanga.
ukuthi bakwazi ukubona ukuthi i-qualification ibhalisiwe noma ayibhaliswanga. Kuma college bangachumana ne-council for higher education ngiyo kuma private higher institution bangachumana ne-council for higher education iyo ezokwazi ukuthi ibaphe isiqiniseko sokuthi leso sikolo sibhalisiwe nama-qualification avunyelwe ukuthi banganikezana ngawo. Kanti ama-college umalusi enikezana ngemvumo yokuthi i-qualification bangaphisana ngayo baphinde bana. Kanti kunayo lento kuthiwa ama-skills program la ufundela khona ukhono. Lezo ke singachecka ku i-QCTO, i-Quality Council for Trades and Occupations. Ngiyo le enikezana ngemvumo yokuphakela ama-skills or ikhono. Baba Ngoma, sithokoze khulu ufika kwaKhwehlelweni. Ngibonga mina baba. Sizokuragela phambili, yohlale nathi. Kanti njengombana iphumile imiphumela kaMatric enhlahlubo zokuphela komnyaka zango 2023 abafundi abaphumelele kubaphasi phezulu bazihlolisa emazikweni wefundo ephakemeko kodwa kunabanye abangakaphumeleli abanye abakaphumeleli kuhle njengokufisa kwabo abanye babo bangaphasi kwegandeleleko bagcine sebazibulala enkundleni zokuthindana seyiphendulwe ihlaya indaba yokuzibulala kwabafundi lokho nabangakaphumeleli emfundweni zabo kangangokuthi sekwenziwa namavideo lapha kudlalwa khona ngomfundi kuthiwa akakaphumeleli kuhle ekubeni uphumelele umfundi agcine ayatha namkhazibulele. Sikhambisana noDr. Sanele Gameda odosa phambili ijima le #Matric ungazibulala icampaign. Dr. siyakwamukela sithokoze nokufika kwaKhwehlelweni. Angibonge bhuti wami ngibingelele kubo bonke ababukeli bakho. Ke sithome nje ngaleli jima olithomileko ukuthi usikinyiswe yini uthindwe yini bewuthi hayi asikimeni. I-#Matric ungazibulala icampaign isuke nje yasungulwa 5 years ago. Isuka from ilona uhambo lwami lokungaphumeleli kahle umatriculation noma umatric wami oqala la khona ngagcina ngidecide ukuthi ngibuyele emuva ngenze ugrade 10 kabili, grade 11 kabili no grade 12 kabili. So mangizwa 2019 abantwana bafuna ukuzibulala ngase ngiyabona ukuthi hey kungakuhle ngisharishe leso story noma ngisharishe leyo journey yami kubonke abantwana ukuze kubakhuthaze. So isuka lapho leyo journey. Ukhamba ubuyelela amabanga namhlanje unguDokotela ngePhD. Impela mfowethu ngizama ukuchazisa lokho nje kubantu abasha bonke ababukele uhlelo lwakho ukuthi kuyenzeka uyakwenza kungaphumeleli kodwa sithi siwumkhankaso i#Matric ungazibulali campaign ungagive up ungaphonsi ithawula vuka ulungise ifundo zakho ngoba ngangikhulumi nawe kube ngagive up. Namhlanje ngiyudokotela lapha e-University of Johannesburg ngibhala incwadi ngikhuluma nawe kube ngagive up ngaba ngikhola. Emsebenzini wenu we#Matric ungazibulali nibambisene nawaphi amaziko azokwazi ukuthi asiza abafundi? Sibambisene ne-Childline South Africa okuyona enike provider nge-psycho support kubantwana abadinga ukukhuluma nomuntu o-professional especially kulabo abafuna professional psychologist. Sibambisene ne-Department of Basic Education Matric Second Chance Program okuyona encedayo ikakhulu kulabo abafuna ukulungisa izifundo zabo. Sibambisene ke namanye ama-organizations ahlukahlukene nama-ambassadors esiwa recruitile last year asechithisaka kulo lonke la kuleli enza sure ukuthi abantwana they are getting the support that they need because into esishumayelayo nje ukuthi lawo ma results akho akangakwenzi bese so uya give up. Number 2 akangakwenzi bese so ushintsha lephupho obonala empilweni. If bofuna ukuba udokotela lama results lawo akangakwenzi bese so ushintsha so ufuna ukwenza
i-public administration. But mangabe wawufuna ukwenza i-public administration, it's okay ungaqhubeka wenza i-public administration. Ngenzeka kunomfundi obukele kukunje kunombelethi othi nangumntwana uhlala azivalele ngendlini ilanga lonke bangenzani bangasize kanjani? Ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi umnaka umntana njengomzali uma esezivalela usuku lonke wokwazi vele ukuthi ungathi sekukhona into enkinga okubalekile ukuthi uthinte i-Childline South Africa nokuthi nayo umntana umkhuthaze nje ukuthi mntana nami ungakhuluma nabantu abalulekayo and sikhonela lokho as a career coach and life coach ngikhonela lokho ukukhuluma naba abantwana but mabefuna a professional psychologist angiyona but akhona ama professional psychologist ongakwazi ukuthi ukhulume nawo ngiyacela kuwo wonke umphakathi ngiyafisa ukuthi lebe engayikhuluma ngesingisi so that izozwakala kahle kuwo wonke umuntu ukuthi let us not as a community of South Africa become ama psychologist. Uma ngabe umfundisi yiba umfundisi, mangabe umzali yiba umzali, mangabe uthisha hlala nje ube uthisha, ungabese so ufuna umzali bese so ufuna ukuba i-psychologist so ululeka umntana. Iyona into eyenza abantwana badideke. Sithokoze khulu Dr. nezeluleko sibezona namhlanje. Ubonga mina bhuti, ngiyabonga ukuthi usi-invite ohlelweni. Liphelela lapha ihlelo lethu lanamhlanje Sibuya Nenyanda. Ngaphambi kokuthi sikhambe asikuphe iwebsite ongayisebenzisa ukuhlola bona icollege otloliswe kiyo isemthethweni na, www.dhet.gov.za. Cezela kokosi.